Okay, hindi nga ro din irugi nga ibasa dati pakasaritaan ni Nanding iti Ilocos Norte mga kasin. Ente nga ro din, sagudahin nga ro ti surat ni Pagaya Mananding. Dear Kasin. Sakbay man ngayon isalaysay ti pakasarita kasin yung kablawak man ti amin nga agserserbi dito di tanemar si studio ng runa keng kangatimon dito nga programa. Kablawak pa di kiti padak nga dumdumngeg ken agkakalaing nga mangted balakad ket agkidawak ko may ti pambalakad yo kalpasan na nga mangiganyo ti panakaibasa dati pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Iti laeng kalabes kasinyong nagretiron ni tatang iti panaglako na iti ikan iti lugar mi. Kastamatan iti kabangibang nga barangay. Ket gapu ta insursurot nak idi ni tatang siya kon tinangi patawidan na dati nga negosyo na. Pati ti kurong-kurong wenno kulong-kulong nga inaramat na iti manung nga tawen nga panaglaklako na iti ikan iti lugar mi. Impadawat na pe kanyakon. Ta sagot na kanulatan regalo na kano kanyak. Kastamatan kadagiti duwa nga apo ko na kada kami ken ni Laarni nga asawak. Kaya't kumita. Ta nakapsot deti negosyo nga talyer. Ta nakadadumot ti kakompetensya. At least deta talyer mairapin ko wenno deti panagmekaniko mairapin ko no malpasak nga mapanaglakot ikan. Kati kayat ko ipamaysakon deti nga impatawid ni tatang nga negosyo ta iso ti agserbi nga pagsapulak para iti pamilya. Gabo ta babasit pa di kiti anak mi agaywan met ti ubing ti trabaho ti asawak kabaylak met ti uri may maysak nga mapanagangkat kadigiti ilakok nga ikan ken agisorsor amok met ti aglako ag sales stock ken maysa saan ko nakasapulan ti ag sales stock ta adu dagiti suki ni tatang nga isu dati rasyon isu dati suplayak iti ikan ura inal daw nga gumatang da presko ngamin dagiti ikan nga ilaklako idi ni tatang kasin iso nga magustuhan unay dagiti kalugaran mi nga gumatgatang kada kami sigurado nga saan nga nalaes saan nga ti frozen tapos ilako manen kabigatan na wenno saan nga mailako halos malako amin digiti lako ni tatang idi ket no adaman mabati isonto ti si lotwen ni nanang nga si dain mi idi ay nga idi adda pamilya kon nakisina kami met nga agasawa lalo idi addan anak mi adamat bukod nga pagtrabahwak panggidak angem kasti ko nak kinaykayat kon nga ipamaysa dati nga negosyo idi ni tatang ta sigurado ti kita itinal daw adan sigurado nga paglakwak iti ikan ket jak ninamnama kasinyong nga iti damok pay laeng nga lako iti ikan ket marigatanak saan nga kasla idi sumursurutak kinitatang nga maibus amin nga ikan nga lako na no addaman mabati basit laeng ti pagsiddaawak idi siya kon ti simublat nga aglako itikan. Kasla nagrigat mo't nga ibusen ti lako. Tang. Api kasla nagrigat mo't nga ipaibus ti lakok nga napangkuin sorsor iti lugar tayo. Anya. Kaya api ko mga barigatang kabarok, idintong kasyak ka, saan ba? Diyan karoon mo tatang. Mabutak pa iti alas 2 ti aldaw, malam, after lunch. Halos, diyak pa nagudwa ti lakok. Idintong nga da kayo, siyak agad. Siyak awang pa alas 12 ti aldaw, baraw, naibus kon ti lakok, no siyak ti agsursor. Inaramid ko madagit ibilin nyo tatang. Sinursor mo amin.
napamulilakwan amin digiti among dagiti ruta among dagiti laklakwak ti ikan among no sino dagiti mahilig nga agsida iti ikan unda nang isuda mo ti angin ape karod nga ibagam nga nabayag nga maibus ti lakom nga ikan tape nga umabot ka iti alas 2 iti balam sa karod mo tatang kasla saan man nga ay, baka gapo siguro tadamdamong pailaang may kawa ka la siguro. Mabayag siguro at itignay mo baraw. Siguro tatang. May ruwamak tumula siguro. Gapo la siguro ta damdamok nga sulok nga siyaklain taglakot ikan. Ay, kasta siguro baraw. Alakat ananusa ba? Into no bigat. Yan alis tumtaon ti aggunay. Tapno ado ti balakaw. Ni, nakadado mo dito na bati nga ilakom nga ikan lakay. Uy nga rod, bakit? Diyak man mo. Sinurot ko dati bili ni tatang. Sinurot ko jaruta na. Hangim, alas 2 mo't lain nga basit pa'y tinalakwak. Kit baka kami nung nakabaybayag ka, nabuntog ka siguro nga kuti, aggaraw, saan mo't. Ang naka-upat abalayak pailaan ka. Awan mo ti aggatangan. Anya? Kasano? May kapat nga balay nga lakwak. Halos di pa'y gumatangan, tapangaldawan, nakaluto dan. Kapula siguro ta maasyan kanyak. Ken sigod nga suki ni tatang so nga gimatang latta kanon tapa pang malimanda. Ket api ngamin nga upat pa lang nga balay tinapanam ket al-aldawan nagsapa kamot nga rimwar. Jakarod amo bakit? Ada siguro teknik ni tatang nga jak pinasurutan. Ala, baring nagbali to tinto no bigat. Baring alis to akton nga makalako. Baring no adon ton ti balay nga masursur ko nga paglakwak iti ikan. Ala baring alakay. Baka makikawa ka laang. Ala. I-freezer ko pa lang ordi kito eh. Lakay. Aping kas lang ano. Kas lang nakaun unig ti panpanunutan. Ay, panpanunutek nga rod bakit? Kasla saan kung samat nga gamay deti negosyo idi ni tatang nga panaglakot ikan. Nakunamla dayta gaputa napaay ka iti damo nga aldaw mo. Unang kasla nakalaklakamot idi sumursurot ak kini tatang. Kat api ngamin aya. Jakarta mo. Jakmat na pupuutan ti oras. As daawak la tayo din. Tapangal daw gaya man. Kat mano pa lang nga balay tin nalakwak. Ala, agbali ti siguro data. Into nung may ruwam kan, alis tula siguro. Uno nagrarana siguro nga, handa nga kayat ti agsida ti ikan, itang aldaw. Saan mat? Amin mat nga napanak nga balay kit gimatang day ti ikan. Kat api nga rod. Sakarot maawatan. Ala. Saan mo nga panpanunutin daytan lakay? Agsaya at tumatla ti amin. Kaya samot deta, anusam deta, talyer mo nga manmanumet ti agpatarimani ti lugan. Ken kas ti kunam, at damat di kiti suki mo nga agpatpatarimani ti lugan ken ka, di irapin mo nung malpas ka makalako itikan. Ken amumot nga, dakkel ti matmat gidan ni tatang mo idi iso ti aglalako. Ngar-ara pa apim idi nga kasta kumamat ti kadakkel ti masapsapulam. O ita, tabukod mo deta nga negosyo, bukod tayon, isong anusam ko ma. Gusto ta ko ng bakat. Anos lang ti kasapulan. Ala, agidata nga roden. No di kami makaturog. Alakat. Anya, ikang kati inspirasyon mo tapno alis to kanto nga makalako iti ikan into no bigat. Ha?
Baka mat ngamin no, baka no anya. Baka mat ngamin no, awan pa'y iti pusom, ti aglako iti ikan. Nangruna king kakit ni manmano ka nga agsida iti ikan ta, na SM kamat nga agsida iti karkarne. Ha? Kanayunem nga ta ti agsida iti ikan matlakay. Tapno mas maapresyar mo, ti panaglakom iti ikan. Kasi no ilakom nga ikan kadagiti aggatang, marik na damot king ka. Nga talaga nga naimas ti lakom no. Makita daking ka nga. Uri mismo nga si kakat maimasang ka. Agsidsida ak ti ikan bakit? Wen angin man mano. Ad-ada nga karne ti kayat mo. Makaumamat nga minudaddo mati ikan. Adamat ti ikan nga saan nga makaumakat, saan ka di? Ha? Kas kumatan niya. Apay di mo ka di malagipan. Tiyan niya. Deti saan mo pulos nga kaumaan kanyak? Ha? Di ka maawatan, bakit? Deti kayat mo nga kanan kanyak, nga pulos nga di ka maumang nga uri no inaldaw, maminsan mamindua mamitlot, mes aldaw panangan mo. Di ka talaga maawatan. Anya nga ikan nga bagbagam. Deti ni, apingan ginuyod mo dito. Detoy. Apig katawa ka. Gusto mo ti kunak saan ka di, pudnumet? Sa balimod nga ikan dito, impaapros mo kanyak, bakit? Ikan dito, di ba? Iyarig na dito, iti tilapia. Ay, wala. No dito nga ikan, uri man kidi. Everyday, 24 hours, 7 days a week, bakit? Kitam? Saan ka di ngaglako ka mo tilapia? Uwen, tilapia, bangus, baraniti, kumpurme. Basta ikan. O di, anya nga tanong, kanayon man ti mga tilapia. Tabaring numarik na dagiti customers, dagiti inkalakwan, nga mahilig ka iti ikan. Ay, na bakit? Sa bagay. Gusto ti kunam. Masapul ko la siguro ti inspirasyon ko nga mapanaglako iti tilapia kin na dumadumang klase ikan. Masapul mo't siguro nga kanayon nga makaraman iti tilapia. Ay, bakit? Saan ka di? Day tati ko naklakay. Iso nga, saan mo nga panunutin dete, basit nga nalakwam itay. Ti panunutem into nubigat, kaadwam ton ti aglako. Ket ikang ka iti inspirasyon mo. Masapol nga mangan ka nga rod iti ikan. Ket detoy, adda ti tilapia nga sasagana nga kanam lakay. Ay, na bakit? Aguri ka rod. Aguri ka. Tay nag-idupin ti silaw, bakit? Tamanganak iti tilapia. Tapno no. Adda nga ganaygay ko nga mapanaglakot tilapia ken na dumaduba nga ikanin dunubigan. Alain ka nga rod. Lakay. Nanding, lakay. Hala. Sige lang. Okay lang, napungutin nak, bakit? Gimas nga talaga dahito tilapia. Laar ni bakit? Sanak pulos nga mauma. Dahito tilapia nga di pulos malaas. Nakabangbang lulat ta. Uray no daddo makat imingan. Wala ta maliwayang mata kanin no kwa di kat maliwayak mat nga. Nga ikatin ta iming na. Ay, ikatin to nga ta iming nan bakit? Jak to liwayanin nga kanan. Alaman nga. Nagruna kit inaldawak tong aglakot ikan. Iso nga masapol kung tumot nga inaldaw nga mangan titilapya ang bakit. Nandi. Nandi. Manang Mari, nimbaga bigat mo. Nanding si Kagayam. Umayag man na naglako itikan.
Nakasapsapa ka manita. Ay, kaya ganado ak nga umeglako Sinapa ko, tapos nadado ti balakwak, manang mare. Ikasta aya. Ay, kwa. Oh. Anya ka titilakon. Dagalunggong, tilapia. Naimas na tilapia. Nanganak lay di rabi manang mare. Tilapia manang. Dabi susay no kayo mo. Adama ti talakitok. Mati nanginang unay da kita. Deta galunggong latan. Ikanak ti mesa kilo. Ha? Mesa kilo? Mesa kilo lang. Mesa kilo manan manang mari. Abi, mesa kilo man ginatang yu di kalmanan. Mesa kilo lang mati kayak nga gatangan. Kat kasano nga rod, kat nakadado kayo, dito balayaw, manang mare. Ay na. Iyan I mean, sa bagay, dawat pa sa bali nga sidain nyo siguro. Adda sa bali nga sidain mi. Ken saan mat amin kat mahilig ti ikan. Uri digit nang runa, digit ubing, ang damat uni nga kayat. Alaga rod, mabit lang. I mean, kasla nalabsang ka idikal man iyan da manong Tony. Ngam, alas 2 samot ti aldaw idin. Iyan da manong Tony, manang mari. Api aglaklako ka pa lang idi, alas 2 ti malam. Nga rod, naibayagak. Ay among ka di. Anya di manang. Diyak amo nadamag mo. Tiyan niya. Ni kano Tony, manong Tony. Di ba, naatake idi ni bakit na? Ni manang siling. Kat gapot ada diferensyan ti asawa na kat. Ada kano ti kabit na. Ada makakita nga, ada mapan na i-check in ka ng babae. Diti agubra iti mesa nga hotel dita sentro. Nakita da ni Tony. Di ba? Naka-owner ti lugan na. Nakita da nga simrik da iti motel iti babae. Diyak mo asino din siya babae. Ay, di la mabain. Gapot saan nga gapot paralisadon ti asawa na. Kat kastamatan nga kasta ti raramidin nan. Di lagbain. Di saan pa nga naatake, saan pa nga na-stroke ti asawa na, nakaan-anos ti asawa na kinkwana, nakagaggagat, iserbian na isuna, magagapot trabaho. Iso amin ti agidasar ti kanan na, ilabayan na, kasta idit kinamaasikaso ni Siling. Sakit ita kasta ti isubad na. Iso nga, makarman tulat ta di nga lakay. Mano ayat ginatang na idikal man? 3 kilo. 3 kilo nga malaga. Manuda lang mat ije balayda. Baka mapan na itid ka deti kabit na deti daduma Baka siguro abangan na ti apartment deti mesa nga kabit na. Apay sigurado kayo nga da kabit nan manang mari. Sigurado ako data. Kit no kunayo nga na ada nakakita nga na panda nag-check-in. No abangan na ti apartment. Api nga kasapulan pa lang mapandag check-in. Di pa lang iji apartment lang tan tapno no handang aggas-gastusin. Kit amumad di jayin medyo adakurakot na siguro agad aduk kwarta na. Kundi na siguro kahit nga da sa bali nga makakita iji apartment. Kit siyempre ubing sa kano ubing di babae na. Siguro agad di da kahit nga makita ti tao taglawlaw. Nasa safe no at mapanda ti hotel. Apay, kahit mo sawon, agkurkurakot ni Manong Tony, di trabaho na. Saan ka din agtrabaho at gobyerno? Manang. Nalaing dadigitang agkurakot. Adot amuda nga pangalan ti kwarta. So nga kasta nga da pagbayad na iti babae na Ay, di la mabain, di nga lakay. Laklakayan na, nagaramit pelat kasta. Igor ka, manang, dati gayam gatangan nga may sakilong galunggong. Palipatak mo tin. Naimasak mo tin, tinakinistorya king ka. Alang arot, ipakasti mo. Tabayada kon. Sige nga manang.
Isagana kon. Naimbaga bigat mo, Manang Lita. Ay, sulot sa akin ni Manang Litan. Manang, naimbaga bigat mo. Ay, si Kagayam nanding. May kama naglako di kanan. Una, Manang. Imbagak mo di kalman, nga siya akong tiaglako iti ikan kada kayo. Nag-retire ni Tatang. Ala, mayat Ket, ure no, gimatangak iti kalman. Gumatangak manin Tanalawa mo, deti rep ko, nga pag-ipon duwak iti ikan. Saan mo ta madadael, no? Naka-freezer. Saan ka di? Ay, un mo't kidi Alang magasaan ko Manang, baka no di kay gumatang. Saan na bale? Taado mo ti igatang ko. Alagat nasayatan no kasta Manang Lita. Aywan gayam. Nakitak mo nga naggapo kayan damari. Wen, daman ng mare. So tinaggapok Manang. Anda ka dit gatangan nyo Manang. Anda ka dit tilakom. Ay, kasla di kalman madlaang. Ada na inayon, dati tilapia. Awan ti tilapia di kalman. Ken dati na isusay. Mabaling nga kilawen, mabaling nga pangsinigang. Apo, naglalapsad na, presko. Di ka nagpaisuan na. Frozen di ka na dumang. Nasigod ko nga in pressure iti. Saan na bali ka? Malasin ko mat no mayat pala. Uno nala ti ikan. No kasta na pan gimatang madla ni Mari. Ay, Manang, gimatang. Anya ti ginatang na. De tagalunggong. Sigurado may sa kilod ginatang na. Apay nga mo yung may sa kilo laing nga galunggong ti ginatang ni Manang Mari, Manang Lita. Kulak tupay. Ay, kat siyempre. Isumalat kaya ng agatangan. Nakasanumot ngamin. Nga di marigatan. Naggagatumat nga pumutot. Digiti anak na nga lalaki. Tapos ita masikog dati ka kaisuna nga babae nga anak na. Abos na di lang makatrabaho nila kay na. Kastapay di kita anak da. Kasanumot kami ti itol-tolerate da. Nakadado da nga rod Manang Lita, agsidawak no, api nga may sa kilo laeng nga ikan ti ginatang na. No kasano na nga mayan, anay kadagiti nakadado nga anak ken apo ko na. Kat siyempre, kasigod nga aramidin dan Adumat ti bulbulong dita, mapanta mga ala ti bulong ti barunggay Iprito da, dagita ikan nga ginatang na, sanan to inutin nga isagpaw kadagiti inabraw. Ta isot ipakan na kadagita anak na kadagita apo ko na. Ay, kita di kita apo ko na. Ay, nagkukutong data, di damot mangmangan ti usto. Anusan dan, no anya ti adda. Ay, no manot maisaangin nga bagas. No manot, no anya ti adda nga si kanunda nga inapoy, ken si daan, isot paganayon da. Yan anay dan piman. Iso nga kasta nga saan nga healthy, di kita anak da. Di kita anak da, no umay da dito, di kita ubing agaayam nga apo ko na dahi, tanga barikat ay na, Diyos ko, ayag, tibutig da. Kasta nga, di damot mangmangan ti usto. Di da kam natultuladan nga oray no, hami pa'y nga kasapulan, gatangin men, tadamot igatang men. Alang gumatang kaya nga ron Manang Lita. Kasano, adamot igatang men. At syempre, tinumber one nga, anami, prinsipyo mi iti biyag. Nagagat kami nga, trabaho kinilakay ko. Isapsapulan mi, titaraon mi. Kasta dapat ti prinsipyo, nga imutam ti bagim. Di ba? Di ba nanding kas kumaking ka, aglako ka ti ikan, tadya maganan siyam, igatang mo ti taraon ti pamilyam. Ay, una Manang Lita. Nang runa kat adamot duwang nga ubing maon. Sa nibakat mo, kat medyo nalukmag pa sigurado ka nalaing matamangan. Medyo lang, Manang Lita. Mano ka di gatangin nyo, nana? Manang, ganaan niya di gatangin nyo ita. Guli ka. Kasta ko mamat ti prinsipyo dadagita anak ni Marie. Ngano, agtrabaho da, para kadagita anak da, para kadagita ipakanda Kasano ba't kaya agsweldo dadagita anak da? Ibaon da dagita asawa da, mapan gumatang iti arak sigarilyo.
Ay na, kanayon ko nga maranaan ida, dagita manugang ni Mare. Gumatang da iti mesa nga bilog, uno saan, red horse, tapos gumatang da sigarilyo, kaha-kaha. Sa to gumatang ti itlog kin sardinas nga si daida. Sa to gumatang ti duwa nga sachet nga kape, mantika nga nakasupot. Ay na, Diyos ko, aya ko na, anyan to lahat pagbanbanagan, dagita nga ubingan, dagita nga anak dan, dagita apo ko ni Marino Castalaang. Ay na, Diyos ko, aya, kakaasi mo dagita nagmalasabot nga apo ko dagitan. Kasanumat namin, kastamat namin ni Mari. Itultolerate na ida. Kung konsintirin na digit anak na. Nga ore no inaldawdan nga agbarbartag. Bye-bye an nalat ta ida. Ore no makikita nan. Nga anusan digit apo ko nan ti agsida iti inabraw nga kanayon. Nga masagpawan laeng iti mesa nga piraso nga ikan nga naprito. Kaslaawan la ti anyaman na kingkwana. Kaslaawan ti bibiyang na. Ay, nakarumamod gaya maya. Manang. Kun Kasyak saan ko'y palubos ka kasat mapasamak, kadagiti apukok, na imas amin nga kang kaninda. Nakadadun tupay, tinagyan ta ref me. Kasta anya nga ruti katangan nyo, manang lita. Aguri ka, talaga nga masikuranak lang amin nga makakit-kita no, kwa dahita. Kadwa nyo orti katangan yun manang. Tapno no tikas adulata ti pundoyo nga ikan, iti repyo. Una, ikan nagsagkik sa sanga kilo dagitoy. So amin latan, manang. Pati iti pasayan. Mala, sige. Ikan sagsasanga kilo latan. Agpapautang ka kadi. Anya? Ay, saan manang? Pangasiyo. Awang amin ti puunak no ko, ano ipautang ko dito eh. Kung kunak laang, ang pagbayad ko. Nagpautang ka agad eh, mayat latamat uri ka bigatan na bayada. Tadamot pagbayad ko. Awan ti problema kanyak ti kwarta. Ay na, nanding. Uri agdamag ka dito. Amu ti tattao dito lugar tayo. Nga sa anak nga kasyay. Malagip ko man laiti ko nam nga may sa kilo lang nga galunggong ti ginatang ni Marie. Ay, Diyos ko, kasanupe nga rod ti jar ti pamilyana no kasyay. Malamabit lang nga rod. Tayo nakalain ti wallet ko. Tayo nakmangala ti pagbayad ko. Kadagita nga gatangag nga ikan. Ni. Kasla nagalistumot din ti oras. Permimit nga makasinit mo din dito. Makasinit mo din ti init. Baglaki din tanang ito taktikal lugong ko. Ni alas 10 gaya man. Dua abalay pala ti nalakwak. Hindi mo din. Pikata nagalisto ti oras. Paspasakit din. Maal daw anak man eh. Yung baglakid dinatang ni Manang Lita. Ano yung bagabigat mo, Manang Jose? Adak pa rin. Ay, umay ka. Umay ka nga. Dumanong ka dito, Barok. Umay, Manang. Anya tilakong manan. Kas di dati manang, ikan siyempre. Kas di iti laklako iti ni tatang. Ket, da kayo ti mesa nga nakita kiti nga, kanayon nga gatang kingkwana. Ikan agad. Mahilig ni uncle mo, ay ni manong mo. Ni manong Tomas. Mahilig nga agpulutan iti ikan. Iso nga, gumatang. Nakita ko nga nagkapukan ni Lita. Uwan manang, nagapuak ni Manang Lita. Nabayag ka mo't nga nakapark ijay. Ado ka dit ginatang na? Tanakabaybayag ka jay? Medyo. Sagsasanga kilo, iti amin nga klase nga lakok, manang. Palastog naman nun ati kinadakil ti rep na. Uwan ka no nga ron. Ado kan tinagyan ti rep na. Kunak tupay kat. Lastog day nga Lita. Kunamla no awan ti utang na.
adun sa ti nakita ko dati wallet ngayon war na itay. Inranta nang ipakita king kaang adot nagyan ti wallet na. Amote nga rod, no kwarta na nga talaga dayjay, wenno inutang na laeng. Anya? Anya ti kahit mo saon manang Diyos eh. Ammom, ugalin ni manang mo nga lita dayta. Ay, nabalasang pela idi kasat ugalinan. Agub ubra kami pela idi. Ay, nalaing agparamag. Aya? Wen, already na kabailan, gumatang, iyutangan na. Napiyala nga makunat tattao nga, day gatang na. Ginatang, ginatang na ako na. Di na lamakmakan. Wen, at pang lastog na, nga adot kwarta na, amote. Amok sigurado inutang na day jay. No nagaduti, mapanagsinsinger king kuha ng Bombay. Kada lending nga tiltilad na pag-utangan na. Dapat dati ako na, ada na kaibaga. Dakil utang na kano, di may nga lending 60,000. Dapat 30,000, 50,000. Sana ilastog, aggatang ka dagita pangalalan na nga ro, ti gatang na. Ay ibayad na. Puro luho mo ti gatgatangan na. Kastaya, jak manam mo. Ti amo kagad talaga nga adot kwartana ni Manang Lita. Ay napangalaan ako mga rod. Kat saan ba't nga agnegosyo? Data ko mautangin na, imbes nga pag negosyo na, agtiyanggi, weno patakder ti mini grocery, weno kumporme nga negosyo dito saan mat. Inggatangan na digiti anak na timot motor, inggatangan na idati cellphone, kasta. Tapno makuna nga digiti anak na nakamotor da, naka-cellphone da, modelo nga cellphone, kasta. Kasta ugali dahi tangalita. Aya, anyang roti ko na ni lakay na, no? Ay, nasaan nga amon lakay na? Di na amo. Apin nga di na amo. Kahit nalaing dahi tangalita. Nalaing nga agilimad. Awan ti mailimid na kanyak. Taado mo ti ado ti agibad namin kanyak. Dahi tangalita. Baka adapay da threats na kano dahi tan, tadi mo kabibayad. Baka kit no ilako nanto kanon data balay da, isot pagbayad na. Kakaasin to ta asawa na, kakaasin to pamilya na. Saan nga gapon ta bimukod dagiti anak na, nakit kasta tiraramitin na. Iya. Kaasin nga ro na, hindi asawa na. No kasta nga, madugtala na tiraramitin ni Manang Lita. Kapod no tikunan. Iso nga, Jack pulos ugali ti agutang. No awan ti amok kapag bayad ko, Jack gutang. Umutang akman, inegosyok. Tapno adan to pangalak ti pagbayad ko. Saan nga kasta nga paglastog ko? Nga igatan ko titiltilad nga saan ko kakasapulan. Ay na. Ni, agro ka, Manang Jose. Di guwatan kayo di ikan. Ay, wing gaya maya. Sige. Dito iti magustuhan nila kay ko. Detas, ay, adasusay mo. Ay, una, Manang. May deta, presko. Alay ka lang mga rod. Mahilig ti sashimi kat ni Manong mo. Ay, sige. Deta lang tangarod, Manang. Deta lang tigatangag. Sige. Ya, aldaw mo tan. Perdin sa man dati relokon. Pika, agalas 12 mo ti aldawin. Talo pala nga balay tinalakwak. Talo balay pala na panak. Unay mo dito eh. Batog kumot din ti init ni. Uston samot, iti oras ko nga talaga. Maapin ka na galis to ti oras. Dinto nga mano pala nga balay tini. Saan na balin? Manong Tony! Manong Tony! Ay, sika kaya, Barok! Ay, Manong, Mike glakot ikanin. Ay, mo na. Nagimas datin, ginatang ko nga malaga di kalban. Ay, dati 3 kilo nga malaga, Manong Tony. Wait, saan ko ngayon lako? Ay, luto amin na. Saan ko mo't nga magwantaan, no? Sisyak laing. Amot nga makapangan ni Manang Mount, paralisado mo. Ay, win nga ron. Nagkapo kayo na Diyos sila.
Isumot ti nakakitak ta kurong-kurong mo, nakabaybayag ka jay. Ti amok pa itayin ka, di ka aglakaw. Uno na ibus nila ako ba? Nagadumot pa iti, nagyan dati kurong-kurong mo, dati cooler mo. Uwin nga rod, manong to ni. Naibayagag kaya mi dyan, yak napuputan. Ado siguro at ginatang ni Jose. May sa kilo lang nga susay, manong to ni. Anya. Sabi ko nga nagbayag ka. Diyan ka mo. Naistoryaan nakmatan. Ayun kaya, manong. Anya tigatangin nyo. Ikanak mamagkaro data susay. Mahilig ngamin nilakay na ni Jose iti kilawin nga ikan. Uray mo siyak mahilig akmat. Agem, siyak. Isaw-saw ko iti soy nga da kalabansina nga da wasabi na. Agem DJ asawan Jose, awan, nila kaya. Kayat na adat DJ. Awan na. Hindi kabampanwagan me. Anapulos kaya, di kayo tinaadat asidaan. Ay, nag-aadat nga makan. Basta ya. Ay, speaking kaya, asawa ni Jose. Ano dyan, manong? Amom ka din, ape nga, saan nga nagtabtrabaho? Ewan, tamo agad nag-retire rin, iso nga kanayin nga da balay da. Saan? Ada sakit na. Sakit? Uwan, ada sakit na. Anya nga sakit, manong Tony? Iso nga di rumrumwar, ibain na di sakit na. Ada ka di sakit ti kudil na, no? Saan nga kudil? Sambit kid di nga makita no rumwar. No lakit di nakabado isuna, no nakapantalon, nakashort. Anya? Sakit na. Limtig di may isa nga bukil-bukil na. Aya? Limtig di may isa nga bukil-bukil na kung ayaw manong? Wen, iso nga pupuklatan, hindi unig ti balay da. Ay apo. Nakaamuan yung order ta manong Tony. Kinanya nga sakit day jay. Apo, nagbuteng-buteng. As in nga limtig di may isa nga bukil-bukil na. Wen, kasla abukado, kadakkel na ka daw. Idinto nga kasla rambutan lang, di kayo may isa. Iso nga pilay-pilay, di na kaya tirubuar. Kasla abukado, di pinagdakkel, manong. Kuuna. Nakita yung manong. Nakita mi mismo ide eh. Uy, nakita mi. Ngim, pinagkarina kami nga di mi ipagpaka. Tamabain. Pinakaalam na di nga sakit manong taon eh. Tsaka mo tingat amat kinagatil na't lalaki idi Amom, agpapada kami mitkid di nga dahilig na. Mimisuna, tsaka mo nakaalang at sakit dito mutaganaan na dita. Siyak agad awan Seipak at amok ti agandan. Nadalos ti pilpilyay. Ngimiso, ay na. Digiti siguro lalakain ka da narugit babae at renamramanan na. Iso nga kasta naging fiction di bukil-bukil na. Pakaalaan nga kasi manong. Kit no agbababae ka day. Unay mo ti bagayon manong Tony. Lakit ti damagik laing mo ta. Lalaki to lalaki. Apay, at amot aramid mo. Ading ko. Awan manong Tony. Stick to one baka stick to one another bite. Saan? Nila bakit ko? Agad na saya at ano kasta. Ay, agad na safe ka. Saan nga ron? Lumtig deta may siya nga bukil-bukil mo ano kasta. Aya? Saan ka di nga mahal-alay ti makmakan day dyan? Wano? Yaka mo, basta tisod atap ko. Gabuta, tatakbot nga mahilig. Di dyan, asawan Jose. Nakatumpong siguro iti dasakit na wano narugi ta babae. Na-infection siguro. Nagalas tila nga na. Ay na, makitam la ko ba? Baka di mo maipangpanganan ti dual daw. Takas kanya kide. Aya, permi nagsilang. Kasla bukado la tatisip na karaw. Kasla rambutan mo di may isa. Ay na.
Kasanulaang ti panpanagnanak ko na. Dinamag ko din, nasakit mo lang. Medyo, mapisit kat, nasakit ko na naman. Kaya kasanan ko rin nga di mapisit kat, at damat itinagbaitan dagiti lupuna. Ay, yabo aya. Leta ka, tadidagan andad. Siya. Pilyek mo, na tinatalos. Tadyak kayat, nga dumakil mo ti mesya nga bukal-bukal ko akas nakamakmambot gaya man niya. Igor nga manong to na nalipatak mo tin nga. Anya kami natigatangin yun. Ay, data susay. Ikandak mo ti mesa kilo. Ading ko. Sige manong. Api nga nakadaduman ng tinabati nga lakom lakay. Imposible nga di mo amo, ti rason na no apay. Di da ka di kahit ti gumatangking ka, kaya da ka di nga ni tatang mo ti pagkatangan da. Saan mo? Bakit? Api nga rod. May anang orasin ni na malimang ka, tapos kita manulat na lakwam. O, halos di pinaknaksay di na duma. Kaslasag sa sanga kilo laang tinaksay ka dagit nga lakom. Api nga min ayan, yan papaspasamak. Api, baka mo't nga pala sa bali nga dagdagasam. Nagsapa ka mo't nga rin mo, nga napanagang kati ilakom. Oo nga, bakit? Ngam, api nga rod. Itatan na. Napanik-nek akong bakit no api nga kanahin may kadwa nga aldawon gat naladawak manan. Basit lati nalakok. Apay nga rod, among maggaya man, apay nga di mo liniklikan. Anya aya, tinakaibaybayagam, ada ka di dinagasam, ada ka di ti, when no, perdi ka di jay kurung-kurung mo, ta indurduron mo. Anya trason na no, apay nga nagbasit tinalakom, kung na mga upat lang nga balay, ti napan mo lilakwan. Wen nga rod, kasano nga gumatang dagat, lipas pangal daw mo ito, hindi mapanak ka di may kalima nga balay. Kat api nga nga nakabaybayag ka, api nga upat lang nga balay, tinapamuli lakwan. Halos may nasurog na half-day ka, nagsapa ka nga ng rugi. Ni nga min manang Mari. Api ni manang Mari. Ken ni manang Lita. Api ni manang Lita. Uri ni manang Josie. Ni Mang Josie. Ken uri ni manong Tony. Kat anya dinaramid da, api nga naibayag ka. Api nga ipabasol mo kadakwada. Basta bakit? Ay na. Umayak man sumurot no bigat. Ha? Umayak to man sumurot no bigat. Takitaik man no adyan araramidem no api nga kasta nga kanayon ka maladaw kung api nga basitlat malakwam. Api nga nakabaybayag ka nga glako. Idinto nga ni tatang nga laklakayanan. Nabigpig sa ka maging iso. Ado mati malakwan na. Half day lang. Awang pa'y pangal daw na ibus ng tila ko na nga kunam. Anya? Umay ka kunam? Kasanong rodi kita ubing? Inakto pala ibati kini ading ko. Umay ka kuyugan. Taduktalak man, no anyat puon kan gapuna, no api nga, dua aldawin nga kastulata nga, nagbasit mati malaklakwam. Ay, naskin ka di pala nga umay ka. Umayak. Tadi mo matmasong batan dagiti sa lutsud ko. Tapno siyak amis mo ti makaimatang, no anya launay ti pakaibaybayagam. Intugot kong agpaiso ti asawa kabigatan na kasinyong ket kunak mayatmet. Tabarang isot pakailiklikak iti panakiistoryak kadamanang Mari, damanang Lita, damanang Josie, ken manong Tony, nga naglay nga gistorya. Nga isot pa kay baybayagak, namindo nga aldawon nga kasjay. Namnamaek nga alisto kami nga makalako, taada nila ni bakit ko nga mang tinggar kanyak, no mangigawid kanyak, no may isalatak
kadagiti nalaing nga istorya nga paglakwak. Angem nagbiddutak kasinyong. Tano idi ket alas 2 hanggang alas 2 laeng di pa naglakok. Nga upat nga balay laeng ti malakwak. Ngem idi adda ni bakit kon. 2 balay pay laeng ket naabutan kami ni ti alas 12 kasinyong. Nagawid kami iti asawak. Nga basit laeng tinalakwan mi. Ket dito'y nga nagsarita kami. O anya. Naimata nga mamismo no api nga basit ti malaklakwak. Umayak to man no bigat. Anya? Umay ka man no bigaten? Wen. Taabay. Awan lang. Maganasak ti umay mangkuyog king kang aglako. Ha? Maganasam di. Agsursur nga aglako wano maganasam ti makimarmarites kadama ng marima ng lita man ng juicy kini manong tuni. Marites ni bagbagam lakay. Ano mayag to tatulungan ka alis to nga maibos ti lakom. Unang nagbasit lang talakon taytay. Nabaybayag tapay itay duwatat nagkuyog ngem idisisyak. Bakit? Agbali to no bigat taytan. Basta umayag to no bigat. Nagmayad gayam ti agsursur ti kada balbalay nga managlako. Anya? Naganas gayam kunak ti agsursur iti balbalay nga managlako. Anya ti ganas na. Anyat maganasam bakit? Basta, umayak to man no bigat. Kasanungar di kayo ubeng. Adamat niya ading kong gagaywan. Kasanungar roden mo, inaldaw nga kasta. Ay na, basta umayak no bigat. Kat adapay pagsaritaan mi kini manang lita. Nabitinak di istoryana. Ken oray ni manong Tony. Ken oray ni manang Marie. Ken oray ni manang Lita ay Josie. Anya. Pahinga na ka. Kaladladaw, nadakapay lang. Apay, anyan tirad na barak. Tang. Pabalakad ako makada kayo. Anya. Talo aldawon tatang. Upat lang nga balay ti masursur ko itag malam. Upat nga balay ko na. Uwin tatang. Kaya apin ka upat na balay laang na inakalisto laang ba't aglako ti ikan baraw. Kasanumot ngayon dito inted yung ruta, tatang. Umuna ni manang Marie, santo ni manang Lita, santo ni manang Josie, santo ni manang Tony. Di pala upat nga balay tatang kat na ibus ti aldaw kon. Di kayo mo sawain, upat lang nga balay. Di pa kaibusan ti oras mo, nanding paraw. Uun tatang. Iso nga salud-sudik ko makada kayo, no anya di araramidin yung ide. Tapno, saan kayo nga maibayag kadakwada? Simple laing bait. Ha? Simple laing. Anya nga simple tatang? Ibagak kadakwada ide. Nga sanda nga agmarmaritis kanyak. Sanda nga gichischismis kanyak. Tasyak. Siyak tay tao. Nga saan na mo ti agilimad. Anya tatang? Kung nagkadakwada, no anyan istoryain na kanyak, ipulong ko kadagati istoryain na. Kahit yung sawan, una, tunggal ada istoryain da, nga biyag, kabibiyag, ti sa bali nga tao, ibagak kadakwada, ala, istoryain kanyak, ta ibagak to, digita ibagbagam, may papan kingkwana, kung nakabut, didamot agis istorya kanya ko. Aya, no kasta, inistulaing madbaraw, no agistorya, danagit, hamo dingdinggan, wano hamo nga kaskasaw.
Agim amangan mo't no maganasam tiyagdengeg ti istoryada. Awa na baraw. Malugi ti negosyum No ad-adda nga maibayag ka nga makimarmarites nga mapanaglako iti lakaw. Kasano ka ti taramidik tatang no hangko nga hangko ma-enjoy ti agdingig ti marites. Nagganas tuman kami. Adya. Kas lang amin makiryusak no kan no anya ti sumaruno nga ibagatan no istoryadan. Ay kadeta ti madina barok. Ikatumday ta. Tadeta ti makadadael ti negosyo. Kasano pengarot itatatang. Kat umay ka no sumuro ni bagat kaw. Kat adang nga maibayag kami tatang. Ay lugi negosyo na barok. Kamaudyanan na kasin yung naibaga ni tatang padasim ti agsurat kini kasin yung wala na. Tagpabalakad ka. Tabareng no adda makaited king ka tinasayaat nga balakad kadayta nga parikot mo wala na. Iso nga nagtaklinak nga ro diti programam ta dakay man ti pagsaludsudak. Dakay man ti pagpabalakadak. Anya ka diti aramiden mi nga kasawa. Tapno no ti kastakit. Saan nga madadael ti negosyo mi gapulaeng iti panaglako mi kadagiti agkakalaing agmarites. May salaing nga sityo dayjay. Upat lang nga balay. Kinannan dete may nga aldaw nga panaglako mit ikan. Sityo marites kunak ngarod kasin daytat awag ko kadayta nga lugar upat a balay laeng upat lang nga balay. Pakaibusan ti oras min nga agasawa. Iso nga balakad ng dakman kasin tulungan dakman amok nga adu kada kayo digiti agkakalay nga mangted balakad. Ket sabi ko nakaited adal dati nga surat ko kadagiti amin nga nagdingeg agyaman na kadagiti makaited balakad ken amin nga nagdingeg ken agyaman na ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangted biag dito nga pakasaritak. Sabi ko ket nakaited liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti amin nga viewers mo. More power to your program and God bless everyone. Tuy problema apagayam mo nanding iti Ilocos Norte.